جني حمزة شيخ جابر شهادات قبسيس يوخانو إسلامي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا يوتيوب أمس الشيخ جابر عندك يسنو بكم مجرتني السلام النخين إسن الرتي ها روب إسن إن شاء الله تعالى أرانتنا برنامج نخين برنامج أداه برنامج أجائبه برنامج هدو نمدين كسيس مالي جتشون كهنو لهم هجوم دور سو خرا برنامج أسنتو تيم بلاين الرتي يخانو فوتو نن فيديو رخاي الرتي ما لقرته جني حمزة شيخ جابر شهادة قبسيس يوخانو إسلاميس جتشودا قرته لا تديرو لغمان جني إسلاميس جتشون كهنولو لغانين إسلاميس يرون إسلاميسوس فيديو نراورابي جرا فيديو سنس إسنين نغرسيسا يرو جنين سن شهادة قبطو akkamitti tahuu danda'a jechuun keenoo lamu hoggaanaan viidiyoo san fidee si garsiise asumarratti fidee si garsiisa zumaati ta'isee ilaaltu yeroo jenniin san shahaadaa qabattu asumarratti fidee si garsiisa hoggaasan ijjitee waan ijjitee si kannite amantaa jechuudha. Okay, programni keenya kan duraa arraan tana akkuma gartee achirra jenne sanitti jennii islaamoyitee حمزة شيخ جابر أمانتي إسلاما نقي يوخانو شهادة قبسيسة جتي برنامج برا خنقافي ديبئي خنقافة تمني تجرى الرا قافي نتقافة تمني الرهدو قافي واهي أمانتيتي أما اللي قرتي قافي برا اللي قافة تمني جرى قافي واهي علمون نبي جتي رب سبحانه وتعالى علمو تنبليتي سيفا خنو خنما خنو إسا رب سبحانه وتعالى ilmaan babbareedaa si fayyadu addunyaa fayyadu siifaa kannuu siin ja'a amma ogaafii teetis siif hin deebisa insha Allahu ta'ala. Viidiyoo sanga xiqqasho gaafii namaa tana deebifneeti viidiyoo jinniin amantu san waliin laalla na wajji na faana bu'igaa na duraan turini. Obboleettiin teenya takka maal jettee akka isin gaafattu na wajji dhageeffadhaa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ حمزة أي راسي في تكان قبا أبليتي ذي تكاتو ناقا فدنانجي أبقاني في الصلاة كالبانك يا حمام رتدها أكمي من صلاة موكمي جدي إن شاء الله نبدي بستيدي نبدي قبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ حمزة قافي تكان قبا إن شاء الله قافين تيا سكنا جتي سورة فكين ما سورة تيا تبليتي تيا يون جوالك يا ستي خي تبليتي تيا لي فد ركوني قواجين سيغافتشو فد نمني تك سورة جوالك سانتا تن سورة مبا فيتيتو تاتي ربين بيجك أما رويت في سنجا يعني تني عسوني بيته سنين سيغافتشو فد إن شاء الله. كما براتين نما تقوم فكين نما ديرا وسمو لنفودين سورة دلا في ديرتنا والجنة تدني خوني جار سخي تجاني نما تركن
obboleettii biyya takkaatu akkasitti gurbaan ani hin beekne yookiin jaarsa keeti jettee suuraa xiyya isii bira jirtu wal cinatti hiitee natti as argite suuraa san naqii diliidhaa rabbiin akkan hin jaalatu hin jeeni inshaallah adda nabaaf ta'eetiin yaada qabaa. Tanaafi tashabahaa sanilleen hawwii guddoodhaan akkaan itti firraa baasu si gaafadhe san si eegu jira inshaallah takkanaatiin siin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. obboleettii teenya waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Rabbi atis khayrii siin haa jaalatu. Akki jette gaafiin dura suuraa obboleettii tiyyaa mobaayila keessa qabachuun haraamii jette. Namni suuraa mobaayila keessa qabatu guyyaa boruu lubbuu itti afuufa ja'anii akkamii? Obboleettii tiyyaa suuraa ka'uunis haraamii jechuun asuma jalattuu gartee gaafii gaafatamaa turte baga gaafatte suuraa ka'uu suuraa kaafamte mobaayila keessa qabachuu wanni tun haraami moo halaale? Waa hedduu takka gartee ija fiqiitiin gallaaluu qabnu ija fikraatiin gallaaluu qabnutu jira. Waan tanneen keessaa ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam irra jaalatamaan namaa irra bareedaan namaa gaafa lubbuudhaan jiran warri footoo kaasan guyyaa qiyaamaa lubbuutti afuufanii hadiisni jedhu san footoo tana baanamoo laata dhiiroo ammallee hedduu qixaaxaan gubamanii je footoo tana baanamoo ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam laata dhiiroo footoo tan baana. Waan tana adda baafnee dubbachuun dirqama ta'a. Ammallee sheekkan garii ulamaa'ileen garii footoo gartee daruuriyaaf ka'uun malee hin taatu. Yooni fi gartee mattaawaqaa fi paasabooraa fi kanaaf taate malee ka'uun hin taatu jedhan. Hayyee ani gaa karaa gabaabaaniin sirraa gabbuusa. Footoon tun amma 3D fi 2D waan jedhanii ni jira. 3D dha jechuun footoo gama hundaanuu mul'attu. Fakkeenyaaf ati yoo deemtee daawwitiin if laalte ka daawwitii keessaa san eenyu yookaan ta daawwitii keessa laalte san eenyu atumaa bar. Ta daawwitii keessaa tunis footuma waan biraatii miti. Walaakin tuni gaaddidduudha. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam hoggaa daawwitiin if laale maal jedha? Allahumma أحسن خلقي كما أحسنت خلقي. يا ربي أخلاق أخي يتولج أكما أمم أخي خانا بريتشتي تولجتتي جيد دعاي قولت. إذن إرقام ربي داوتين إفلالو تريجتشو تناف واني أمانوتي قدا جرتون فوتو نتمان تنلالا جرتون قادي دومتي تداوتي خيستي سفكاتو ساني قبسي قد أمالي فوتو تنامتي جتشو. فوتو إرقام ربي صلى الله عليه وسلم irratti gartee gubachuuf ta'anii azaabni isaanii cimaadhaa je'esan sanama gaafa dursan tolchuu turan. Baay'isawwee kara biraatiin gaafa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam kaameraan jiraachuu ture jiraachuun turre jechuudha. Kaameraan jiraachuun turre. Walaakin footoon inni baanota harkaan qoransan ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Tanaafuu footoon ammaan tanaatun wanni takka tarakkoo qabdu hin jiru jechuu gaaddidduudha malee wanni haraami jedhanii walirratti jabeessan hin jirtu jechuu. Ammallee gaafiin lammadaa ta'e isiin gaafattee footoo kaasaniiti jette. Footoo kaasaniiti footoo dhiiraa takkaa wajji wal cinaa kaayanii aboo inni kun jaarsa keetii jedhanii natti erganii jette. Tunoo akkamii tun taraa dura dursoo haasawaa gartee fokkotaa fi haasawaa bocola nama ati hin beeyne footoo isaa kaasanii kun jaarsa keeti jedhanii sitti agarsiisuun waan hin fakkaanneessi waan amantii keessattis dhoorgaati. Jaarsa jechuun kan nama fuudhee ka gartee ni kaasirraa qabuun jaarsa jedhan malee kaan qaadhimaadha. Nama ati hin beekne kan nama sii qaadhimuunis hin taatu jechuudha. Sanis waan tahaatii miti. Obboleettii teetis hin dhagayin nama waan akkasiis hin jedhu hin dhagayin haasawaa kijibaa fi haasawaa balaa xaadha jechuu fadheeti. Tataraa biraa ta gaafiin biraa ammoo
saahibtittiin xiyya takka qiblaan isii karaa sagaraatti ichi garagaltii akkamii yoon salaate rakkoo qabaayi waan ajaa'ibaati qiblaan isii yoo karaa sagaraa achi garagalte isiin sagaraa tana qiblaa godhachuun deemtu qiblaan isii makka kacbaadha malee tanaafuu niyyaan isii kacbaarra jiraachuu qabdi ammoo yoonii fi silaa bakka sagaraa san gartee akkanatti irraas garagaltee haruma ka'abaa achi garagaltee salaatte hedduu bareeda maaliif jennaan kabajaa salaataatii fi darajaa salaataatiif jecha akkasiin siin jaa obboleettii tiyya ammallee obboleettiin teenya takka maal jettee gaafatte ilmoon dhabee operaasiyoona na godhaniititi yeroo operaasiyoona na godhan sanii amata takka booda ilmooni harkattanaan jedhanii turanii obboleettii tiyya dhukkubni ati si qabe operaasiyoona irraa si godhan kuni awuraa marrahim jedhanii afaan arabaatiini gadaameessaa kana keessatti wanni takka baati waan sananga operaasiyoona godhanii namarraan kuttutti beekan warri operaasiyoona nama godhu kuni yoo operaasiyoona godhatte gadaameessaan kee hadoodee akkasitti hafa rabbi subhaanahu wa ta'aala ammallee dawaa siifaa godhu viidiyoo tana keessatti hedduun dubbadhee jira viidiyoo tana qaceellotti ilaale obboleettii tiyya tagartee waa'ee ilmoo na gaafatte viidiyoo san qaceellotti irra deebi'i ilaalii jechuu barbaadetti rabbi subhaanahu wa ta'aala ilmoo siifaa kan obboleettii tiyya obboleessi keenya tokko immoo iswiidiin irraa gaafii nu gaafate jaartii tiyya hafuuraa itti citaa cinaacha qaama isii gama mirgaa kanaa dhukkubaa jee ammallee gartee harma jalaa dhukkubaa jee gaafii tana kalellee deebisnee turre obboleessa kiyya akka gootu qaceelloon na dhageeffadhu deema kiiloo takkani bitta katabadhu na jala deema kiiloo takkani bitta haba suuddaa fallaana 5 fallaana gartee xiqqashoo xixiqqaa osoo hin ta'in gurgudduma kana fallaana 5 haba suuddaa itti neeyxa filfil adii fallaana 4 itti neeyxa fallaanuma nuti shuumoon nyaannu kana ni beekan gaa warri shuumoo nyaatu fallaanuma kana gartee haba suuddaa fallaana 5 deebi'i filfil adiin namni beeka gaa filfil adii kana yoo dukaana arabaa dhayxe barbareessi kannan barbaree sanii miti filfil abyad jettaan filfil abyad kana fallaana 3 daakkamaa deema kanan neeyxe waliin nyaachifta dhukkuba harma jalaatii fi cinaacha gaamaa bitaa kanaa mirgaa kanaa dhukkubaa kan jette saniif tan ammoo hafuurri galgalatti cituudhaa siifi ni maqaceello dhageeffadhu hafuurri galgalatti cituudhaa ki gootu kaaroot fidda kaaroot kana fiddee asiira irraa goota hoggaa asiira irraa goote kaaroot kana ni daayita kaaroot kana daayitee asiira irraa goote zanjabiila fallaana tokkotti neeyxee kubbaayyaa keessatti ganama subiigaa gooti galgalaas akkasitti tokko gaa gooti hafuurri isitti citu guututti irraa kutaa jechuudha hafuurri citu jechuun hidda somphaati dhiphachaa jira hidda sombaasan akka inni tolu godhaa jechuudha ifi haruma hafuuraa kana guutuu ni tolche jechuudha warra hafuura irraa rakkatan okay gaa amma walitti as dachaane jinni shahaadaa qabatte hamzaa sheejjaabir akkamitti jinni shahaadaa qabsiisee jechuun keenoo lamu anaatu siima akkanti shahaadaa qabsiisee asuma biyya ollaa teenyaa tana wanni irraa namni soomaalee tokko naa bilbilee giriik yuunaan jechuu giriik yuunaan jaaniin afaan arabaatiini giriik irraa namni soomaalee tokko naa bilbilee yaaboo kanatti namni tokko natti himee obboleettii teenya takkaatutti himee yuunaan jirti rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isillee haatiisu jazaasiillee gartee jannata haa taa'isu isiidhaatu gartee akka haati soomaalee san nat dhuftee intalasiitiif jecha nat dubbattu isiitu himee fi afaan soomaalee ni beeketteeni hoggaan adda waltu haati tuni na gaafatte yaaboo intalatii akkanaa kanatti jinniin seentee narraa dararu jirti maaliin godhaa yaa sheekh piliis itti naa qara'ii jette dubo abshir waan rabbi gartee ilma namaa kana barsiisecha jechuun waan gaarii miti hoggaa kana gaaniin dawwaleetiin gartee micoo tanatti qara'uu eegalee micoo tana hoggaan itti qara'uu eegalee
ما إن شاء الله تعالى فيديو أنا فاني سنيه ممنا وقانت قروي قال حتى جنتي بودر قرتي أكني شهاداك أبتي خيسابه قوني جنتي سنة كستي حلالا تليفونا اتقراني أكني شهاداك أبتي بهقوني فلله الحمد قال أني خربيتي دنديتي تنياني متي دنديتي الله هاتيني إرجمان الله صلوات ربي وسلامه عليه قاف جنين التلفته رب سبحانه وتعالى مقوم جني خنانو سورة قوتوبوسي قل أوحي جئ سورة الجن جئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا أجت دبو جنين والله ربي خينيت شركي هم قوني تقا قرآن خانا دقيسي أكسمت تقا جني تشخانا هقان خيسا باسو فيديو وجلال لنجرجرنا فيديو تشني جرا جني تشخانا هقان خيسا باسو جني تشخن أكا خخاتي انتلاتنا تنديبني أكا إسلاموس أمانتي إسلامات الشهادة قبسيفني خيسا به مال اللي بيتني جنين قدام خنوقا جنوتا خان إرقو يو إسان إسلامان جنوتا إسلامي خانا نجيسا تكاني ميديچو تناف جني تشخني خرا أجاجا ساني قدا هنديبو جيچو خرابي يبراب بقى تم جني چريف الرابي يخون تكا خرابي عربا كتا تكا خرابي إسان قبان قبني خطيتي تجراتا يچو إسلام ما ساتي وجيوني فكرت مرتدي توبات يو فدوبا ديبو باتي تشوف فديتي الله أعلم قاعد فدوبا ديبو في فدوبا ديبو لبوس ربي بيخا تناف ما إن شاء الله تعالى أكم قوني أكا جني تنا خيسا بافني نوجين لا فيديو عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بالله فإن الله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا
Marcelo. Take out my hand, sit down. God, the Father, my one hand, man, message 1 minute. Father, my 1 minute. Waku barya ya, iska kaisi daya, maaniga ista. Hanbara iska fariista. imaqal Oh, ya, Maad hanbara maqlaysaa? waan maqlayaa ay sii daabo. Horta aan fariistay sii daa. maxaad u gasheen gabadha maxaad ka doonaysiin Abdi ana iska dhigaya, iska dhigaya. Horta aan fariista halade. Anigu hadii kale ma Ii sheega. maan kugu celiyaa mise waxaad u gashay baad ii sheegi doontaa maxay ka rabtaa walaashaad xaggay joogtaa maxaad ka doonaysiin markaa idinku gabadha miskiinta yar waxaan ku idhi mise maad ka baxaysaa mise waan idin gugaa maad ku noqonaysaa mar dambe qaar kale hadday u dirto mar kalena waan gubi doonaa u sheega asxaabtiinna anigu waxaan ku idhi imika maad imaqlaysaa baan ku yidhi waan ku sii daynayaa se laakiin sidan kuguma sii daynayo horta waa inaad islaamtaa muslim baa tahay mise kaafir yahuud baa tahay waxaan kugu sii daynayaa markaad diinta muslimka aad soo gashid horta diinta islaamka miskiinta yar maad iska daynaysaan waan soo gelayaa horta isiidaa ku dhe kuma sii daynayno فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم لا إله إلا هو رب العرش الكريم لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وأنكم إلينا لا ترجعون وأنكم imaqal maad imaqlaysaa baan ku yidhi waxaad kastaad igu tiraada samee waan samaynaya diinta islaamka sagal horta adaa salaad ku tukanaya islaamka waa inaad soo gashaa gabadha inaanad ku noqon waa inaad ii dhaarataa waan ku dhaaranayaa waan ku baryayaa iska kaysiita iska kaydaa ku waaya imaqal horta imaqal waxaan ku yidhi diinta islaamka soo gal gabadha inaanad mar dambe ku soo noqonayn ii dhaaro kuma soo noqonayo mar dambe ايش عملك؟ وايا ايش سويت له؟ ضربته لك؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مرضا بقبنا كسرنا خمينو haddaad ku soo noqotiin anigu waxaan joogaa jerman idinkama neeri waan idin iman doonaa imise qof baa tihiin imise
إمسان لك وشيرا قبل إيشا إمسان لك وشيرا أنا إمسان قفتين القفانة هي أنا سنقف باتاي هالقف هالخف إمسان كالعميسا كقول جيرتا وحكري يقول ما تشرى أنا كريه بس أكو تشرى ماذا حيسي فاطمة هذا ما حنقولي قبل كبح والنبات جني أنا مقليسي أيوة أنا بحي إسكي كيسيتا نقايا بجيان كبح هذا كبح أنا قوة كيا كبح هدي كلام مرة بعد مرصدحان مرة فراغ أياك وقصان قنيتا واي هاي ورشاقة وانك بحيا اي سيدا يا كده ميلها كبحي لها بإسلامها بايكا هاي شركة كده حميني واي هاي فرتا مديد فريانا هذا مديد واينات كبح با هاي وانك بحيا تيدك عمها الكودي هرايبا هاي محاري حقان مرايا مركاد جماعة هالكوري كسيدايا كبح مالكو يريدك كبح وترنا يا way ridayaan hana ridina ku dhig kabax ama sudsi xaqata sudsi صدح ما ندي ترنا يا كو kabax kabto هذا كبح ويدا سيدا كده يا كو أبتيا كبردو سيدا ما صدحت كما بحي سامي ثواني دي كل أخريا waanu sii daynaba ما يفيد أين waan qamiiba sii dayn ما يكبحن garan bay maxaa u dhacay hooyo wataati maxay ku dhacmaan hoode maxaa haysin maalin walba waxay oranaya quraanka marka lagu ما aqriyo يكبحن زبدة u malayn mayleedu siba waxay ku leeyahay maxay haysi laakiin kullaba انت عادي متى زبدة إلى هذا شوقي hay la hadal sheekha halo halo أراك ما لقى مقعات amiira lay dhahaa وهي إمك عادي متى هاي ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليا فيديو تنا وندليني فكا أمتا الدنيا قوتو في قرصتاتو جني تكاتو بيجري كيستي انت لتكو سومالي تعمت خدا تكا يوخانو أمت خدا لما سيني دراراجرا جني إسم باسو قفامتي إسلام قونيتي بافني ونيني نسندامو قرآن الدنيا قوتو دا فرماتا قرآن الدنيا تناف إيمانا قرآن الدنيا تناف قادسة يو قرآن جل دخنة واني تكتا ندر رانجرتو هذا انتلاتي خنينين دبسا haye halo أكسمك ورا بيتي haye ألو السلام عليكم calaykum assalaam warahmatullahi wabarakaatu jinkan imika gabadhaada galay uu islaamay ku soo noqon maayo weligiiba ku kale haddii loo soo diro aniga waa inaad ii sheegtaa waxaan u tegi doonaa jinkooda weyn insha allah bibillahi karim insha allah haa way yaqaanaan magacayga yaqaanaan waa tuugiin muslimiintay dhibaan waxaad u sheegtaan xamza sheekh jaabir ayaa jarmal jooga ku dhaha insha allah waan ku oranaynaa dee waxa dadka adduunyada waa la isku halakeeyayo imika waxaan sheeganayaa dhan waxay sheeganayaan gabadhan walaalno halkaa joogta xitaa inan imika aan dhalay oo 20 jir oo la guursaday arooskeeda xitaa imay soo sheegin iyada maamushay ninkii mar labaad kan horta jinkan imika muslimay mar labaad ku soo noqon maayo waxa weeye inantaana waa iga xarintay oo waxa weeye saaxiriin bay u dirto holan bay deganta lagu guursaday imika oo waxay imika xitaa shahaadintu waxay sheegayaan imika inay kala dirayso ninkii iyo wala maahe jimanka adduunka oo jooga jimanka adduunka jooga oo dhan hadday muslimka dhibayaan annaka ayaa u joogna insha allah jisa allah khayr ilaahay ha ku barakeeyo ilaahay waan kuu soo duceynaa in ilaahay ku barakeeyo aakhirana jannada kugu duceyna adduunkana nimcad subxaanahu watacaala shayaadiinta ha inaga ilaaliyo intaasay noogu dhan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa anigoo xamse sheekh jaabir ah xamse sheekh jaabir insha allah bibillahi karim jisa allah khayr ilaahay ha ku barakeeyo akkuma magartan kana subhaanallah afaan somaaleetiin wajjahaasa'e afaan somaaleetii sana akkuma afaan kiyyattiin beeka alhamdulillah afaan somaaleetii wajjahaasawee jinnicha akkanni amanuus godhee hagan danda'uungaa jalatti isinii hiikeetiin jira waaniin afaan somaalee saniin jee afaan oromootiin isinii barreessee hiikeetiin jira tanaaf obboleeyyan qur'aanni kuni wallaahi furmaata duniyaati osoo qur'aana kana deebine wanni takka tanu dararaan jirtu wallaahi obboleeyyan bar jinniin tun mee waan isin gooturraa isin yaa'imu laamshoo nama gooti paaraalaayiz nama ni gooti
jinniin tun ija seentee ija nama qabdi jinniin tun gurra seentee gurra nama qabdi kan namni gurraan hin dhageenye gooti sheekan meeqaan tame kan Soomaaleedha kan nama durallee gartee viidiyoo isaanii fidadhee jiru intala ija hin qabne kan jinniin ija dhorkite ija bananiif sheekan Oromootis waan akkanaa ni danda'an inshaallah waan dandeenyu bakka isin jirtanitti rakkoo teessan isin irraa furuuf dirqama walaakin wanni nin isinii dhaamu qur'aanni kun furmaata duniyaa kanaati wallahi qur'aanni kun duniyaa tana osoo qur'aanaan bultee duniyaan tun ni raaxayfatti qur'aanni kun paawara guddaa if keessaa qaba humna guddoo if keessaa qaba tanaafuu qur'aana kanatti amannee qur'aana irratti hidhamnee waan ergamaan rabbii jedhu immoo ajajamnee deemuun dirqama ta'a waan viidiyoo kana daawwattaniif galatooma laayik tuquun dagatina sheer godhaa obboleeyyan keessan biraan gaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatu